It's the music that we choose. 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 The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. It's the music that we choose. 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 Došla sam kao novinar za školu da nešto napišemo koje su škole igrale, koji su dečki naši bili i eto. Kakvi su vaši dečki? Pa sad prvu su, u stvari oba dvije su izgubili, ali dobro, nema veze. Da. Pa pazite, sad ću vam reći, već tradicionalno godinama, desetljećima, učenici naše škole polučuju, malo je reći dobre, tvrdim izvrsne rezultate kad je riječ o sportskim natjecanjima. U prvom redu to su natjecanja u atletici, u odbojci posljednjih 15 godina, a evo ove godine to je dakle i kros, i rukomet, i ne znam gdje smo sve prvi, da zaista, s tim što evo poluzavršnica državnog natjecanja je kod nas jedino iz rukometa. Get the cool shoe shine. 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 Do the bump, do the bump, do the bump, do the bump. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Okay, bring it down here, come back. Get the cool shoe shine. Dosta se dobro radi, pogotovo po nekim klubovima se dosta dobro radi s djecom. Neki klubovi kaskaju za tome, ali što se tiče trenutnog stanja rukometa u našoj županiji i općenito u Slavoniji je dosta dobro nivou. Sada što više mlađih uzrasta, što više djece, što više, tako to će biti kvaliteta veća i bolja. Evo ako mogu samo iskrene čestitke svima na sve korektnoj igri, na borbi za svaki gol. Čestitam sucima na, čini mi se, korektno odrađenom poslu. I evo proglašenje pobjednika. Dakle, četvrto mjesto Dobriša Cestarić, sportsko društvo, Sokol, Kolija, i Vrca. Možete. Treće mjesto imamo predviđen i postavljen Zecar, dakle treće mjesto osnovna škola Anton Mihanović iz Voda. Drugo mjesto, bit ću iskren, imao sam veći otpor. Ali evo što je trenera da je u vidu igrač danas toga.